Znači od dizajna, loga, web stranice, koji karton, što. I općenito koliko je danas ambalaža skupa. Jer proizvodi kad su jeftiniji nego sama ambalaža. Najrađe bi mu dao ovako u rukama, ali ne može. Istina. Ja mislim da se bude i Goran složil da ako je ta krema u staklenom lončiću, da je sigurno lončić skuplji nego sadržina unutra. 100%. Je. U principu to je neprestani proces. Dok ti skužiš kaj bih htjeli, ja kažem ja bih htjela nešto zeleno zlatno, onda ti on veli a zelena zlatna, to ti je 5. boja, to ti je 3 put skuplje, ajmo simulirati zlatno, a nije lijepo, ajmo onda na tron, hoćemo, nećemo, ali na tronu ti svjetla boja izgleda tamnije, ne valja. I dan danas, znači nakon 8-9 godina vidiš da to kaj si napravila u početku je zastarilo, ideš iz početka. Evo mi sad recimo od 2019. do dana današnjega još nismo, pošto imamo puno proizvoda, promijenili sve. Jer ako ti hoćeš nešto promijeniti, prvo moraš potrošiti ono staro. To je prvo. Drugo, moraš naći ono što ti se sviđa, što se ostalima sviđa. Ne? Onda imam grupu pa šaljem, je li ovo dobro, je li ovo dobro, je li ovako, je li onako, recite, veli ja bi ovako, ja bi onako. I onda uvijek nađeš neki kompromis, neku sredinu. Nekad napraviš i po svojem, pa ne znaš je li dobro ili nije, ali vjeruješ vlastitom instinktu. Ne? Ambalaža je definitivno jako skupa i to je naš problem u Hrvatskoj što se kod nas ambalaža osim kartona skoro nikakva ne proizvodi. Ne, znači kartonaža svaka čast, imamo stvarno jaku industriju kartonaže, ali staklena ambalaža, plastična ambalaža koja iole lijepo izgleda za kozmetiku, pošto pričamo o kozmetici, toga kod nas nažalost nema.